Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza kuri mwese bakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 15 ukwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2025. Ingingo z'ingenzi amakuru yacu bw'ibande yo kuri uyu mugoroba. Abayobozi ba Rumonge mu Burundi bahangayikishijwe n'ubwinshi bw'abantu bahunga bava muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu ntibyifashe neza kubera ko abasirikare ari benshi kurusha abaturage. Barinjira mu mazu bagafata abantu ku ngufu, kwiba ibintu, kurasa uko bashatse. Turajya mu Rwanda aho abana bato cyane batozwa gukora amarobo. Twatekereje gukora umushinga umuntu wapfuye muri 323. Rero nkatwe twatekereje gukora iyi robo izagenda igashaka umubiri we ikawubona. Mu makuru y'imikino amakipe ya Afrika ari kwerekeza muri Maroc mu irushanwa ry'igikombe cya Afrika. Ntucikwe nayo naguteguriye Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Chancellor Abimana. Mbere yo gutangira aya makuru ku buryo burambuye, Jedasi Hondimundo adutegurira amakuru agezweho. Igipolisi muri Los Angeles kivuga ko gikeka ko impfu z'umwanditsi w'amareresi w'i Hollywood akaba n'uharanira uburenganzira Rob Reiner n'umugore wiwe Michelle ari ubwicanyi. Aba bombi babasanze imuhiri wabo kuri uw'Imana inyuma y'umutaga bapfuye. Umuryango w'uyu muhinyanyuzi w'amareresi nawe nyene wemeje ko we n'umugore we bitavye Imana, ariko ukavuga ko inzego z'igihugu zitarashira habona amakuru menshi ajanye n'izo mfu. Ni inkuru ya Peter Boss mwumva mu rya Siriyake muhawe nayo. Igipolisi kivuga ko cahamagawe ku telefone n'umuntu yari imbere mu nzu yabishwe. Gitomora ko igihe cashika casanze ibiziga bibiri, ariko ko atakimenyetso cerekana ko hari uwarinze kuhamena mu kwinjira. Iki gipolisi kimenyesha ko atanumwe kiriko kirahiga mu bijanye n'abo bapfuye. Abategetsi ba Los Angeles bavuga ko urwego rujejwe gusuzuma icateye impfu ruzotanga umuco n'ivyakenerwa. Rob Reiner yari umwanditsi rurangiranwa, akaba yari afise n'impano idasanzwe yo kwandika amareresi ntibagirwa nka When Harry Met Sally na A Few Good Men. Abantu 37 nibo bamaze kumenyekana ko bitavye Imana bahitanywe n'imyuzure y'umwanya muto yateye mu gisagara ca Safi kiri ku nkengera y'amazi muri Maroc. Abategetsi bavuze ko abandi 14 bari kubavurirwa mu bitaro mu gihe ibikorwa byo gutabara bikibandanya. Amasanamu yahanahanywe ku mbuga hwaniro yerekanye umurindi udasanzwe w'amazi yari yateruye imiduga n'isakamburira mu mabarabara inyuma y'imvura nyinshi yaguye kuri uwo w'Imana nyene. Iyi ni BBC. Umushikiranganje wa mbere wa Australia Anthony Albanese avuga ko abagabo babiri barashe ku munsi w'Imana mu birori by'abayahudi ku musenyi w'i Bondi muri Sydney batari mu mugwi wagutse w'abagwanyi b'ivyiyumviro bikaze. Abantu 15 barahasize ubuzima igihe abo bagabo babiri bagizwe n'umuhungu na se bari bitwaje inkoho bugururira umuriro ku bantu amajana bariko bahimbaza ijoro rya mbere rya Haneke. Video ziriko zihanahanwa ku mbuga hwaniro zerekana umugabo azwi ku izina rya Ahmed Al-Ahmed asimbiye kuri umwe mu bariko bararasa amaka inkoho, gutyo aba amutesheje kubandanya asasika inganda. Nyina wiwe yamushimagije nk'intwari. Ushema n'umuhungu wanjye warimo gufasha abantu, yarokoye ubuzima arokora n'imitima, yabonesheje amaso abari barimo kwicwa kandi yabonye abantu batakaza ubuzima. Igihe amasasu yashiranaga uwabarasaga yahise amusimbukira mwaka imbunda, gusa nawe yarakomeretse. Icyo gihe yasabaga Imana ngo imukize. Indonesia ivuga ko igiye guhagarika impusha zirenga 200 z'abakorera mu mashamba mu gihugu cyose inyuma y'imyuzure n'irindimuka ry'imisozi byahitanye abantu barenga 1000 mu ndwi ziheze. Leta ivuga ko ihagarikwa ry'izo mpusha ryerekeye amahegitari arenga miliyoni y'ubutaka. Abahinga bavuga ko ibikorwa byo gutema amashamba kugira ngo baharime ibigazi n'ivyo gucukura amabuye y'agaciro vyatumye imyuzure iba imibi gusumba cyane cyane kwizinga rya Sumatra. Latifa.
turagushimiye cyane Gildas. Dutangiye aya makuru ku buryo burambuye. Abayobozi bo mu murenge wa Rumonge mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'u Burundi baravuga ko bahanganye n'ubwiyongere bukabije bw'abantu bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba baturage bari kwambukira mu kiyaga cya Tanganyika kuva mu mpera z'iki cyumweru bikekwa ko bamaze kugera ku barenga 20,000. Umunyamakuru wacu Patrick Waso uri Rumonge mu kanya gashize tumaze kuvugana ku murongo wa telefone ntangira mubaza aho bashikira. Abantu iyo bamaze gushika ku butaka bw'u Burundi bambukira ku kivuko ca Rumonge. Aho nyene ku kivuko ca Rumonge niyo baca bakigwa bakandikwa. Baje kubandika rero kwandika aho bavuye, benshi bavuye mu karere ka Baraka za Fizi, baca bagenda ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Rumonge kiri hafi ya zone ya commune Rumonge, hafi ya biro vya Musaneri wa Rumonge. Niyo baca bacumbikira ivy'agateganyo. Abamaze kwandikwa rero abaca batwara muri site bita Makombe. Patrick, bavuga ko bari guhunga iki? Mu ncamake ikintu bavuga nka bose, ikintu bahuriza ko bose bavuga yuko bahunga umutekano muke urangwa mu ntara zo muri Kivu y'Amajepfo, cyane cyane za kuva Uvira ifatwa. Abantu benshi barahunze ku bwinshi, nk'uko uyu mufasoni yitwa Byabula Alimasi we ava Ibaraka watubwira yuko yajyaho ngo umutekano mukeyi, abasirikare basigari benshi kuruta abanyagihugu. Ibintu ntibyifashe neza kubera ko abasirikare ari benshi kurusha abaturage. Barinjira amazu bagafata abantu ku ngufu, kwiba ibintu, kurasa uko bashatse. Hari n'igihe bafata abantu. Nicyo gituma twahunze kugira ngo dukize abana bacu tubazana ahangaha. Ubuzima bw'impunzi ni bubi. Twahoraga dushakishiriza ubuzima hirya no hino, ariko reba ubu turi ahangaha gusa. Kuva nagera ejo nari kumwe n'uyu mwana, n'ubu niho nkiri. Waso, ubu ngubu abantu bashobora kuba bakwibaza batese bose niko bari kubona imfashanyo. Imfashanyo bira kuri no saha abajeje mu intwaro umutekano cyangwa amashirahamwe ariko baragerageza kubafasha, ariko ibintu nibiratungana neza nk'uko munavyifuza nk'uko abitunganya. Ko kugira kuri no saha abo twashoboye kuvugana wasanga ariko arigwanako uvye udufaranga dukeyi akarondera ico yabarafashisha abana biwe abo yahunganye. Ikindi kibazo cyugariye rero nabo batararonka imfashanyo, hari ibiribwa bimwe ibiciro byatanguye kuduga. Nk'uyu Ajax Ramadan yase mu Burundi mu Rumonge kuva mu gitondo hari bwaro nk'ikintu afungura. Yatari tena bunga panda bei ntibyoroshe, ifu yaduze ibeyi, ibintu byose byaduze ibeyi. Amandazi abiri mu Barundi yahora gugwa 500, ariko ubu rimwe ni 500, kandi y'abanyekongo ntitwumva ibiko biraba. Twibaza ko ufite ibihumbi 10 by'amanyekongo bashobora kuguha ibihumbi 20 cyangwa 25, ariko siko biri. Ufite ibihumbi 10 baguha ibihumbi 10 nyene. Nta nakamaro ko kurondera kuvunjisha. Cyandazi ni 500 y'amanyekongo ni 500 yo ngaha, niko batubwira. yapa ndogi sana twambie. None se abayobozi n'amashyirahamwe y'ubutabazi barimo kubafasha bate? Kugera kuri no saha amashirahamwe na menshi twabonye ku rubuga aho twaciye kuri uno munsi mu gitondo, ariko twashoboye kubana mu stanteri wa commune Rumonge aho yahamagariye amashirahamwe atandukanye cyane cyane nka HCR kugira ngo akore ibishoboka byose ashobore gufasha bano bene gihugu. Kugera kuri no saha mu Rumonge kugira ati Musanira avuga ko bamaze kurengerwa n'ibitigira by'impunzi zivuye muri Kongo. Augustin Minani akaba arongoye commune ya Rumonge. Byankenerwa by'umuntu murabizi, haba byo gufungura, nk'ubu imvura iguye murabona ahantu turi, urabona ukuntu hameze. Imvura iguye mwijoro barara akugene mubibona. Abantu bangana uko ubuzu bwa sugwe ntibukwiye, by'ukuri kubakira ntivyoroshe. Novuga yuko tumaze kurengerwa. Akamo dutera umuntu wese duhereye kubara hafi abanyarumonge nuko boshika hano bakaza gufasha bene wacu cyane cyane kugira ngo baronke ivyo kurya. Twovuga cyane cyane nk'umuceri, biharage, kivunde, intete z'ibigori, amavuta, umunyu ndetse n'amakara. Murabona yuko n'ibiti biri ngaha bimaze kugira ibibazo. Abantu twotera kamo na umuntu wese ashobora gufasha kugira ngo abantu bari hano ntibahave bagira ibibazo birute vyo bahunze.
Mustaneli wa komine Rumonge Auguste Minani ni usoje iyo nkuru ya Patrick Waso. Mu Rwanda abana bari hagati y'imyaka 9 na 12 mu ishuri banza rya Bright School ryo mu karere ka Muhanga mu majyepfo y'u Rwanda bamaze gutera intambwe mu ikoranabuhanga rikoresha za robo aho bayikora bakayitegeka n'icyo igomba gukora. Jean Claude Mwambutsa yaduteguriye iyi nkuru ku buryo burambuye. Ku ishuri ribanza rya Bright School mu karere ka Muhanga ni mu masaha y'ikiruhuko abana barakina bisanzwe, ariko ibyo baza gukora mu kanya basubiye mu ishuri ibyo biratangaje. Bigishwa gukora robo ziri mu masura y'ibimodoka binini cyangwa se bya bimashini bizamura mu kirere ibintu biremereye. Bigishwa kandi ubuhanga bwa mudasobwa butegeka izi robo ibyo zigomba gukora. Madame Liliane Muhorakeye ni umwarimu ufasha aba bana. Nk'ubu uyu mwaka dufite insanganyamatsiko ijyanye ku bintu bijyanye na archaeology mu Rwanda. Mu Rwanda bitari ku rwego ruhambaye, ariko abana baricara bakavuga ngo ese bari abantu bakora ibintu byo gucukura munsi y'ubutaka bashakamo ibintu runaka bimaze igihe bahura n'izihe mbogamizi, ni ikihe kibazo ubona kiri muri sosiyete kijyanye n'iyo nsanganyamatsiko dufite ku rwego rw'isi. Uyu mwana w'imyaka 10 yambwiye igisubizo bashakiye iyi nsanganyamatsiko. Twatekereje gukora umushinga umuntu wapfuye muri 323 yari umuntu ukomeye cyane witwa Alexander the Great. Rero nkatwe twatekereje gukora iyi robo izagenda igashaka umubiri we ikawubona. Byaba gutegura umushinga wa robo, kuwigaho no kuwushyira mu bikorwa babikorera mu matsinda kandi ubona basa n'abikinira. Ibyo aba bana bakora biri mu rwego rwabo, ariko ngo ni intangiro yatuma bashobora no gukora za robo zihambaye. Iradukunda Isheja w'imyaka 12 avuga wabonaga yifite icyizere. Niba tukiri batoya tugabasha gukora iyi ngiyi, ubwo nyine nituba bakuru tuzaba twarabashije kugira ubwenge buri hejuru ku buryo twakora n'iyindi ikazajya ijya munsi y'ubutaka ikabasha kubona amagufwa y'abantu bapfuye kera. Agace ka Muhanga ishuri riherereyemo gakunze kuvugwamo impanuka z'imisozi igwira abacukuzi b'amabuye y'agaciro, rimwe na rimwe abaguyeho n'imisozi ntibashobore kuboneka. Kuri mwarimu Liliane iyi miterere ndetse n'amakuru aba bana bakunda kumva ishobora kuba yarabafashije gufata icyemezo ku bwoko bwa robo bakeneye. Ati rero dushobora kubaka robo yasimbura umuntu. Ati iyi robo ishobora kugenda ikajya mu mwanya wacu kandi igakora ku buryo nta muntu wagiye kubashaka munsi atabura umwuka agapfirayo, kuko irobo yo ntabwo ikenera uwo mwuka, ikatuzanira uwo muntu kandi neza hatagizemo icyo kibazo. Ariko se ntibyaba ari uguhohotera abo bana bakiri bato kubasaba ibintu nk'ibi? Abana bagira igihe cyo kuza bya bintu bakabikoraho. Umwana ashobora kuba wenda ari gukoresha nka computer akavuga ati wenda mwarimu ndimo ndakoresha iyi app ariko wenda hari ibyo ntasobanukiwe, ariko uburyo twumwunganiramo ni ukumubaza bya bibazo bituma abasha kubona igisubizo atari wowe kimukoreye. Ese niyihe mpamvu iyi modoka yawe iri kuva hano igahita ihagarara? Ese mu by'ukuri ni utuhe duce ubona wakwifashisha, hanyuma none ukaba wabasha gukora ikintu gihamye ntikibashe kugwa kandi ntigihengane. Mu gihe u Rwanda ruvuga ko rushyize imbere ikoranabuhanga, amashuri nka Bright School aragenda ashingwa ari menshi. Gutangirira ku bana bakiri bato bikaba bifatwa nk'uburyo bwo kugira inzobere zabicengeye mu gihe kiri imbere. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango mu karere ka Muhanga. Jean Claude Mwambutsa arakoze cyane. Benjamin, abadukurikira baravuga iki ku mbuga nkoranyambaga? Urakoze cyane Latifa. Abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kudusangiza ibitekerezo bitandukanye. Reka duhere ku nkuru twavuze igira iti mu Rwanda aho abana bakoresha za robo mu kwitegura kuzaba impuguke. Witwa Agnes Kaneza yagize ati ino mu Burundi tw'abana bangana uko tuba turiko turabigisha indirimbo zo gushiririza bakeba bicariye ku matafari. Urumva ko mu Rwanda bariko bikorera amarobo. Latifa undi witwa Roger yagize ati abo barazi iyo baja tweho twarumiwe.
indi nkuru abakunzi bacu batanzeho ibitekerezo Latifa nivuga ko umukuru mushya w'ubutasi bw'ubwongereza yitezwe kuburira ko Uburusiya buteje ibyago bikomeye. Witwa Rukundo Popovie yagize ati nibatekereze neza aba banyaburayi, Uburusiya ntabwo buzabashobora kuko bubasumbye ibikoresho bya gisirikare. Nibemere ibyo Amerika yabahanuye bitari ibyo, abana babo nibo bazahagwa gusa bishinga amagambo nta bikorwa. Latifa, ngana ku musozo w'ibitekerezo by'abadukurikirana, reka nibutse abakunzi bacu ko nawe ushobora kudusangiza ibitekerezo unyuze ku rubuga rwacu arirwo bbc.gahuza.com, aho wahasanga inkuru zacu zigiye zitandukanye harimo nk'izifite umutwe w'inkuru ugira uti ifatwa rya Uvira nakaga ku butegetsi bwa Ndayishimiye umusesenguzi w'umunyamerika. Hari n'indi ifite umutwe ugira uti umunezero w'abafana wo kwakira Messi mu Buhindi wavuyemo induru. Latifa, indi nkuru mwaza kureba, abakunzi bacu baza kureba ku rubuga rwacu nigira iti menya ibihugu 10 bya Afrika bifite imyenda myinshi kurusha ibindi ku mugabane. Latifa, izo nkuru ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye zo mu karere ndetse n'ahandi ku isi wazisanga ku rubuga rwacu rwa bbc.gahuza.com. Benjamin, turagushimiye cyane. Aya ni amakuru ya BBC Gahuza Miryango. Ubu ni saa moya n'iminota 45 Nairobi muri Kenya, ni saa 12:45 mu Rwanda no mu Burundi. Akarere ka Kayonza kari mu burasirazuba bw'u Rwanda kamaze iminsi kavugamo inzara ikomeye yatumye bamwe mu baturage bata ingo zabo bakajya gushakisha aho ibintu byabo bimeze neza. Abaturage bavuga ko iyi nzara yatewe n'izuba ryinshi ryatwitse imyaka yabo ntibashobore gusarura. Mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsa werekeje muri aka karere kuri ubu ari kureba uko ibintu bimeze. Turi kumwe nawe ku murongo wa telefone. Mwambutsa, wageze muri aka karere, ese wasanze ibintu byifashe bite? Nibyo Latifa, nageze muri aka karere mu duce twako dutandukanye harimo nk'umurenge wa Rwinkwavu n'uwa Ndego. Nasanze aho nabashije kubona imyaka myinshi yarangitse kubera izuba, imyaka y'ibigori, intoki, ku buryo ubona nta kintu na kimwe cy'icyatsi kibisi byoroshye kubona, henshi byarashiriye mu urebye. Mwambutsa, haravugwa ko abaturage bamwe bataye ingo zabo bakajya gushakisha aho ibintu byaba bimeze neza. Ese koko hasanze ariko bimeze? Nibyo ubuhamya bw'abaturage bampaye, bambwiye ko bantungira intoki bati ruriya rugo uriya yaragiye, ruriya hagiye umugore hasigara umugabo n'abana, ruriya hagiye umugabo ata umugore n'abana. Rwose amazu menshi hari ayo usanga afunze, bigaragaza ko bagiye, kandi n'ubwo buhamya bw'abo baturage burabihamya, burabyemeza. Mu gihe abaturage bugarijwe n'iyi nzara, haba hari icyo ubutegetsi buri gukora? Ubwo nahageraga nasanze abaturage bishimye, kuko harabambwiraga ko ku munsi w'ejo bakiriye inkunga y'ibiribwa. Iyo ikaba yarije ku nshuro ya kabiri, aho ni nko mu murenge wa Ndego. Bambwiye ko bamaze kubibona ku nshuro ya kabiri, kandi ko bahabwa iby'ukwezi kose, ko banafite icyizere cy'uko uko kwezi nikurangira bazongera bakabona ibindi, mu gihe bategereje ko imvura yabagoboka ikagwa bakabasha kujya guhinga no kwibonera ibiribwa byabo. Mwambutsa, ugeze muri aka karere mu gihe hashize iminsi mike abayobozi bako bose birukanwe. Se yirukanwa ryabo ryaba rifite aho rihuriye n'iki kibazo cy'inzara? Umuntu yabihuza nubwo muri rusange ubutegetsi butemeza ko aricyo bazize, bavuga ko bazize imikorere mibi, ariko kuba bihuriranye n'iki kibazo cy'inzara umuntu yabuza kubihuza. Ikindi nuko n'abaturage ubwabo bavuga bati ese ibiribwa turi kubona ubu ngubu bivuye hehe, kubera iki binze kuza ari uko tubanje kuzahara, kuki bari abategetsi batabidusabiye mbere. Bakavuga bati byanze bikunze birashoboka ko birukanywe kubera ko batabashije gutabara cyangwa se gutabariza abaturage ku gihe. Mwambutsa, turagushimiye cyane. Uwo yari Jean Claude Mwambutsa wari uri mu karere ka Kayonza. Reka dukomereze mu Burundi,
aho muri iki gihugu kimwe no mu bindi bice bimwe na bimwe byo muri Afrika usanga muri Ishinga Amategeko umutwe w'abadepite higanje cyane ishyaka riri ku butegetsi ku buryo akenshi usanga nta kunenga aba baminisitiri yo bisobanura ibyo basobanura imbere yayo ku bikorwa n'imishinga bya leta. Ariko Emmanuel Sinzohagera umunyamuryango w'ishyaka CNDD FDD riri ku butegetsi wahoze yobora inama nkinguza amategeko mu gihe cyarangiye yagaragaye kenshi anenga abaminisitiri batubahirije inshingano zabo uko bikwiye. Ibi byatangaje abantu benshi kuko bitari bisanzwe bimenyereye. Gerdas Yihundimundu yagiranye ikiganiro nawe atangira amubaza aho akura izo mbaraga. Inguvu z'umushinga amateka cyangwa z'umukenguza amateka nahanda zikura nyene mu bene gihugu baramutoye, kuko iyo umukenguza amateka amaze gutorwa mu bisanzwe acagira icyo twita mu gifaransa manda national. Muri icyo gihe ajejwe by'ukuri guserukira umwene gihugu wese ahabari. Birakunze kuvugwa yuko mu Burundi abaserukira bene gihugu batinya gushikiriza ivyiyumviro by'ababatoye bagashira imbere inyungu z'umugambwe bakomokamwo. Mbega ibimwe mu bivuga kwiki? Ahubwo ndavuga nti bivana n'umuntu ubwiwe ku gatwe ciwe ingene abasanzwe aheze, nayo ubundi amategeko ararekurira by'ukuri umushinga amateka cyangwa umukenguza amateka kubaza ibibazo ku nyungu z'umwene gihugu. Emmanuel Sinzohagera, mwaravuze ko mugiye gukora igikorwa c'Imana, ariko kandi muvuga ko mutazoheba umugambo CNDD-FDD. Mwumva bijanye nta bihushane birimo? Ubundi politike by'ukuri no gutunganiriza bene gihugu, haba mu ngo turagira politike, haba mu buzima bwacu bwa misi yose, ikintu cyose utunganya kugira ngo ikuzanire le bien-être, amahirwe, iyo ni politike. Rero nta gihushane by'ukuri kihari, kuko no muri eglise no mu ishengero politike irakogwa. None ntakoze politike muri eglise no tunganiza gute abanyeshengero? Mbega no bateza imbere gute? Mbega n'uruhe ruhara mufise mu guhanura aho mu mugambwe mu byo mubona umugambwe ushobora kuba utariko wifatamwe neza? No munsi Emmanuel Sinzohagera ni umunywanyi asanzwe w'umugambwe CNDD-FDD. Ibijyanye no guhanura birafise aho bikorerwa, birafise ababijejwe. Murumva yuko aho ntacyo no havanda ndabivugako. Ariko linararibonye mu mugambwe? Narayibonye rero mu mugambwe zirafise kandi amategeko azigenga n'abaribo. Amategeko y'umugambwe CNDD-FDD arerekana inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD izarizo. Ukuvuga ngo kubera ko nabaye mu nzego z'umugambwe, nkaba mu nzego zo kurongora mu nzego rw'urwego rw'inama nkenguza amateka, ko bica bingira inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD. Oya, rero sinoca niha titre ntafise mu mugambwe. Emmanuel Sinzohagera, murabona muri iki gihe ingorane zihanze abarundi, hari ubukene bw'igitoro, iduga ry'ibiciro, ubuzima buzimvye n'izindi. Mbega ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo haboneke umuturama? Icyo je mbona cyokorwa kandi nibaza no gutiko kirakogwa nuko leta y'u Burundi ikora, abahinga bagahaguruka bagakora ibibazo nk'ibi, ibibazo bitamaho bishobora gutorerwa umuti. Ariko kandi nkavuga nti abarundi turakwiye gukura amaboko mu mpuzu, tugakora tukagwiza umwimbu. Burya n'ibihugu byateye imbere hari ikiguzi batanze, hariho des generations zemeye gukora kitangira izindi generation. Nkavuga nti icyokorwa nuko by'ukuri leta yobandanya iraba ingene yo bitunganye kugira ngo abarundi bashobore koroherwa mu bidandazwa nk'ibi by'ibitoro. Urumva igitoro kibuze, urumva ko n'ibiciro by'ibidandazwa bica bibura. Rero ndakeka nkamwe ikibazo cy'ibitoro cyo va mu nzira cyogira ingaruka ku bindi byose bisanga biriko biraremera abene gihugu. Uwo yari Emmanuel Sinzohagera, umunyamuryango w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi. Uyu ni umwanya wo kumva ibizaba bikubiye mu kinamico Urunana. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye, hanyuma yagiye kubyara abana bande nabanjye Pascal yagiye kubyara. Ese nabimenya, ahubwo nyine wowe mbwira yagiye kubyara abana bande? Umva, mukobwa Jana aheruka kuba umugore wanjye mu mpera z'umwaka ushize nimba utarunabizi. Ubuse niba atari uwawe n'uwandi?
ni uw'umugabo wawe Stefano yewe urumva ariko kuba wigira nyoni nyinshi nkaho utazi iby'umugabo wawe yankuriye kuko Nyiramari. Oh irabeshya Pascal. Isa 12:45 kuri BBC. Jeridas ujya ukurikirana amakuru y'imikino? Ego cyane kandi yakunda. Ego mugenzi wacu Yves Bucyana kuri uyu mugoroba yaduteguriye amakuru y'imikino ari kuvugwa muri Afurika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Ndahera mu Rwanda, shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje. Bugesera ku munsi w'ejo yatsinze Rayon Sport 2-1, Marine itsinda Kiyovu 1-0, naho Mukura itsinda Gicumbi 2-0. Kuwa gatandatu APR yari yanganyije na Gorira 0-0. Ikipe ya Police itsinda Gasogi 1-0, ikomeza kuyobora shampiyona n'amanota 26, ikurikiwe na Marine ifite amanota 21. Mu Burundi naho shampiyona yarakomeje, hakinwa umukino umwe gusa. Ikipe ya Aigle Noir yananiwe gutsinda Musongati kuko amakipe yombi yanganyije 1-1. Gusa Aigle Noir iracyari ya mbere n'amanota 38, ikurikiwe na Bumamuri ifite amanota 38. Muri Afurika hategerejwe imikino y'igikombe cya Afurika izatangira kuri iki cyumweru. Turatangira kubagezaho iby'ingenzi wamenya ku makipe cyangwa abakinnyi bazahatana mu gikombe cya Afurika, namwe mu makipe ahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cy'uyu mwaka. Ni irushanwa rizwi kandi nka AFCON, rizaba ari ku nshuro ya 35 rikinwa buri myaka ibiri. Ni ku nshuro ya kabiri ryakiriwe na Maroc nyuma y'1988. Ku mpamvu z'uko FIFA yaguye irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'amakipe kigahuza amakipe 32 kandi kigakinwa mu kwezi kwa gatandatu kugeza mu kwa karindwi uyu mwaka, byatumye igikombe cya Afurika kigizwe inyuma. Ariyo mpamvu kizatangira ku cyumweru tariki 21 kugeza mu kwezi kwa mbere tariki 18 umwaka utaha. Bizaba bibaye ubwa mbere igikombe cya Afurika gikinwa mu gihe cya Noheli n'Ubunani. Amakipe 28 azitabira irushanwa yose yari yarigeze kubona itike mu mikino ya nyuma y'amarushanwa yabanje. Ghana ifite igikombe cya Afurika inshuro enye niyo kipe yabuze itike nyuma yo kurangiza ku mwanya wa nyuma mu itsinda rya gatandatu. Izabura mu gikombe cya Afurika ku nshuro ya mbere kuva muri Tunisia 2004. Tunisia yabonye itike ku nshuro ya 22, yongera gahigo kayo ko kwitabira imikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika inshuro nyinshi yikurikiranyije, no kuvuga inshuro 17 ku nshuro 22. Ntirabura muri iki gikombe kuva muri 1994. Komoro, Gabon, Sudani na Zimbabwe basubiye mu marushanwa yo ku mugabane wa Afurika nyuma yo kubura muri 2023. Benin na Uganda bagarutse nyuma y'imyaka hafi 5 batitabira iyi mikino ya nyuma, na Botswana yabonye itike ku nshuro ya kabiri nyuma yo kwitabira bwa mbere mu mwaka wa 2012. Cape Verde, Gambia, Guinea Bissau, Mauritania na Namibia nabyo ntibyashoboye kubona itike nyuma yo kugaragara muri 2023. Soreze ku mugabane w'Uburayi, English Premier League, rutahizamu wa Manchester City Erling Haaland yaraye ateye ibitego 2 afasha ikipe ye kunyagira Crystal Palace ibitego 3 ku mwuka. City ikomeza guhumekera mu bitugu bya Arsenal ya mbere, harimo ikinyuranyo cy'amanota 2 hagati yazo. Arsenal yo kuwa gatandatu yatsinze bigoye Wolverhampton ya nyuma ibitego 2-1, nubwo ibyo bitego ari abakinnyi ba Wolverhampton babyitsinze. Indi kipe ifite umwuka mwinshi muri iyi minsi ni Aston Villa, yaraye ikubise West Ham ku kibuga cyayo ibitego 3-2. Iyo ntsinzi ni ya 9 yikurikiranyije mu marushanwa atandukanye ku ikipe y'umutoza Unai Emery wahoze atoza ikipe ya Gunners. Muri iri joro ikipe ya Manchester United irabiri ku kibuga cyayo cya Old Trafford gukina na Bournemouth. Umutoza mukuru wa Manchester United Ruben Amorim avuga ko biteganyijwe ko abahoze ari abakinnyi b'iyo kipe bakomeza kuyinenga kuko nta musaruro iri gutanga. United irajya ku kibuga izi neza ko intsinzi ariyo yonyine iyigumisha mu makipe 6 ya mbere. Muri Espanye ikipe ya Real Madrid yarayitsinze Alaves 2-1, intsinzi yagabanyije igitutu cyotswaga umutoza wayo Xabi Alonso. Real iracyari ya kabiri nyuma ya Barcelona yashyizemo ikinyuranyo cy'amanota 4 kuwa gatandatu. Barcelona yatsinze Osasuna 2-0,
ayo niyo y'imikino nari nabateguriye uyu munsi gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Yves Bucyana n'utugejeje ku musozo w'amakuru twe twabateguriye kuri uyu mugoroba mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi. Aya makuru arahagarariwe na Chancellor Abimana no kubanga bw'ibyuma twari turi kumwe na Davis Muwasalo.